Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Saya minta nanti Anda bergiliran sama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anda sapa semua, menyapa Rasulullah, menyapa para malaikat, menyapa para ulia, ulama, menyapa sisian-sisian kita, menyapa anak cucu kita, menyapa leluhur bapak-bapak kita, supaya seluruh masalah Anda juga menjadi masalah mereka bersama. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nur ala Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Wali Allah ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jami'a malaikatillah, jami'a malaikatillah, jami'a malaikatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayyuhal anbiya wal rusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayyuhal awliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ayyuhal syuhada was-salihin wal ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ajdadana jami'an. Wahai para sunan, wahai para aulia, wahai leluhur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya dzurriyyatina, anak cucu kita yang sudah lahir maupun yang akan dilahirkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatun minallah wa Salam
هذا الأفلاك هذا الأفلاك هذا الأفلاك محمد بشر محمد بشر ليس كالبشر ليس كالبشر بل هو يقود 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 ونحن جميعا ونحن جميعا كالحجر يا الله يا عليم أنت عليم قد همنا ومر عليك ومر عليك همنا يا أنت القدير قديم بالأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القدير قديم بالأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت عزيز ما قد نزل من فتحه قدر الشديد يا الله يا حبيب أنت الغني قد يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما